Lamidin musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama on tolnama ka radio Tamata FM immorde koloma haray hande kadi karamokoɓe men ɓen ɓe hewtiɗo fi tamugol en ko nafata en fi tamugol en ko wallata en fi tamugol en no famiren fi nde ɗo julde haray ɗulle ko homɓe ko ɓeɗo karamokoɓe meɗen haray oustaz Mouhammad Julde Bari haray hino woni takko maɓɓe ɗo min Mouhammad Julde Diallo Bañan Technology Service haray hande kadi ko fi julde nden ko tokkoraɓe ɓen ɗiɗo Julde Bari e Julde Diallo e fi julde nden haray ka sutura on ka julde ko ɗum ɓe woni en e makande haray ɗo geli oɗo ko mawdu o hewaka waɗede ma wi'en min on mi hewamo nande kono haray tigi tigi on koyen watta yila wakkilo ɗen no moƴƴiniren nde ɗo julde nde ɗo julde si nde yeɓori neɗɗo haray fi makko on yeebike aduna e lahara si nde moƴƴiri neɗɗo fi makko on moƴƴi aduna e lahara wattane yila wakkilo ɗen no moƴƴiniren haray hiɗen watta mawdu on e soke maɓɓe haray meɗe wiya on tafaddal ya oustaz. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah summa salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa nahja bi nahjihi ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Haray yetti Allah subhanahu wa ta'ala oɗo hanaɗo yettede oɗo taguɗo en o waɗi en julɓe o taggi en o waɗi en khayra umma haray yettimo e oɗo khayriya kanko e nemaji makko ɗin e moƴƴere makko nden o waɗani en oɗo khayriya haray en yettimo e nden ɗo moƴƴere haray hiɗen juula e oɗo nelaɗo makko Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam oɗo neliraɗo gonga yettini koko nelako fo hay hunde accali ko nanta aljanna si wona o yettini hay hunde o accali ko nanta yiite si wona o rentini mofte makko ɗen e muɗum haɗa ñande o sakkitino hajjugol ngol hajjugu kanko e nelaɗo Allah sallah sallam ɓe darino ka nder ka arafa ɓe maki allahumma hal ballawtu allahumma hal ballawtu allah est ce que mi yettini ɓeɗo sahabaɓe inni ballagta risala wa addayta al amana wa nasahta al umma wa jahatta fillahi haqqa jihadi hatta ataka al yaqin ɓe inni a yettini a totti hoolare nden a tinnike fi dina kan a waɗi kala haray ɓawa ɗum ɗon duwanino ɓeɗo sahabaɓe ridwanullahi alayhim ajmain wela ye Allah waɗu woni ɓeɗo sahabaɓe fof kala welaɗo ɓeɗo sahabaɓe yo Allah welamo kala du'antoɗo ɓeɗo sahabaɓe yurminaɓe yo Allah jaɓanmo golle makko ɗen yo Allah welemo kala tikkanɗo ɓeɗo sahabaɓe yennayɓe aybinaɓe huɗaɓe o yo Allah tikkanmo jonnamo ko hande kon ko waɗi ɓeɗo sahabaɓe ko ɓeɗo walli en ha ka dina hewti en si tawi ɗo wonano ɓeɗo e wontano julɓe e wontano julɓe wona noon ɗum ayi haray noon huɓɓini ko woneten yeeso ɗon ko haray wano tokkoro a makir ni inchallahu haray ko yewten hande ko o suturatul musalli ko ninte sutura ko wirngallo ko juulowo o waɗata fiwota goɗɗo taƴitumo andi nelaɗo Allah maki ka hadi selluɗo ɓe maki law ya'lamul mar bayna yaday l musalli madha alayhi la kana an yaqifa arba'in ɓe inni hara taƴitowo yeeso juulowo no andu noon ko fawimo e bakkatu o darotono 50 ɓe inni hayrun lahu min an yamurra bayna yaday ko ɗum ɓuri moƴƴude di ka o taƴitata yeeso juulowo o haray ko nden ɗon toɓɓere hande faala ɗen soggude haray yewten ko ente sutura kon e sagara ko honto itima ma o taƴitali mo haray ko ɗum ɗo faala ɗe yewtude inchallah haray ɗo ɗe antoɗa toɓɓere sar'inede waɗugol sutura on hiɗo sar'ina yo sutura waɗe juulowo on no waɗanamo ka sariya on no wi'i yo waɗ sutura yeeso makko ittama Abdullah ibn Umar o wi anna rasulallah no nelaɗo Allah sallallahu alih wa sallam kana ida kharaja yawma al idi amara bil harba fatudaw bayna yadayhi fa yusalli ilayha wannasu wara'ahu wa kana yaf'al dhalika fi safar. Imam al-Bukhari fillike oɗo hadis imam Muslim Abu Dawuda ibn Majah haray Abdullah ibn Umar o filli o magani en nelaɗo Allah sallallahu alih wa sallam ɓe laatinoke
si ɓe yalti ka iidire ɓe yamira bil harba ko ɗum woni labboru maɓɓe ndu tuggordu maɓɓe ndu cikke yeeso maɓɓe ɓe waɗa ndun ɗon wirgallo ɓe juula moggo ndun ɗon yimɓe ɓen hara hino ɓaawa maɓɓe ɓe laanno kadi si ɓe yalti e seteyagal ko noon ɓe gerdayno kadi si ɓe bayasi si ɓe hewtino ka ɓe juula kamɓe nelaɗo allah o sallallah alih w sallam ko ni kadi ɓe ƴettayno tuggodu maɓɓe ndi ɓe cikka yeeso ɓe juula ɓe waɗa tuggodu ndun sutura oɗo hadisi ko fillani emo ko imamul boukhari imam muslim e abi dawuda ibnu madia ko ɓeɗo fillani hadise e selluɗo key ittama abi saydin khudri kadi o inni qala rasulullahi nelaɗo allah maki sallah sallam ida salla ahadukum falyusalli ila suturatin walyadnu minha oɗo kadi hadisi ko hombo fillani emo ko abu dawuda ibnu madia tabiti sifa oɗo hadisi ka sahihayn yonti daroyi sengo ɗerol temeɗɗe nayyi e capan tati e jeenayi o yiye hadise on ɗon ka sahihayn ka sahihul boukhari ma ka sahihul muslim oɗo kadi o inni nelaɗo allah maki sallallah alih w sallam si goɗɗo e moɗon no juulude yo juulu faade e sittira yo waɗu sutura o yeeso makko haray yo ɓatto mo kadi wali yadduno min ha yo ɓatto sutura on en andi ɗo sutura on no sar'ina nayo pottitomo en andi ɗo voilà en andi ɗo kadi no sar'ina yo ɓatto sutura on taw attu yani masafa so wi masafa yani sagara jano mawa taw accu espace jano hakkude makko e sutura on ko yo ɓattomo imam shawkani ɓeɗo ɓe maki kandeno defte maɓɓe inde nawlil awtar kasen ka mo jalladu kamo jalladu tammo ɓe maki haray hino e oɗo hadis joggitagol sutura on ɗum no waɗɗi fihi anna ittihadu sutura wajibum joggitagol sutura on ɗum ɗon no waɗɗi walakinne dahaba jumhurul ulama ila nadbi wa rajjaha al wujubu cheikhul albani wontu jumhurul ulama o yaari hino yiɗa baraji buy hino e nder muɗum waɗɗaki ɗon ko waɗi ɓe inni si e wi'ino waɗɗi hara e wi'i accuɗo suturara julde makko nden haray sellal surtout ɗum sigo ɗo taƴitimo haray julde makko nden sella ko ɗum waɗi si tawi jumhuru o yaari ene ɗum no yiɗa nani kono cheikhul albani kadi kamɓe kadi e defte maɓɓe wiyeten tamamul minna fi taliqi ala fiqhi sunna sengoɗe ɗon temed tati ɓe maaki enele no waɗɗi tigui tigui on andi karmakoɓe ɓen ko embere no ɓe yiiri dalillaji ɗi waɗi cheikhul albani andi karmakojo hadis heɓaki fewndo makko heɓaki sifa makko fewndo makko feƴƴin ɗo no feƴƴinɓe 99 ko ɗon ɓe feƴƴini haray ɓeɗo cheikhul albani rahimahullahu ɓe maaki haray enene ɗum ɗo hino waɗɗi tigui tigui o nani haray sutura on hino waɗɗi joni en andi ko wiyete sutura ko en andi ko wiyete sutura ko en andi kadi dalil o nam en andi shar'iyatu sutura en andi dalil muɗum on kadi joni ande are ma'ana sutura addunuwu min ayi shay'in murtafi'in yakunu bayna wa bayna alqibla on te ko sutura ko ɓattagol kala hunde ɓantinde towtude wonde hakkude makko e qibla o siko maadi ndin o waɗi sutura si tawi o leggal o waɗi sutura si tawi ko mummunte o waɗi sutura nelaɗo no waɗane o wonde ngeloba mban sutura si tawi ko goɗɗo kadi no sella ka o jooɗo inna jooɗi yeeso an ɗo wonanami ɗo wirgallo ha mi juula ɗo wota goɗɗo taƴitanɗo ko waɗi o yiyay eɗe juulirɗe tokoray woɓɓe no taƴita juuloɓe taƴita kono woni wadde ɗum ko juuloɓe ɓen kadi heno jeeya e saabu muɗum par ce que kamɓe woni juulde hara waɗa wirgal e ɗum ma ara juula ka lawol bon joni noon ɓe inni ɗum ɗo fof hino wawa wonde sutura qala umar bne alkhatab almusalluna haqqu bissiwari min almutahaddithin wa ra'a rajulan yusalli bayna ustuwatayni fa adnahu ila sariyati wa qala salli huna
ko ɗum waɗi seydna oumar ɓe maaki juulooɓe ɓe ko ɓeeɗo ɓuri handude e tugale ɗen ka juulirde juulooɓe naafooɓe ɓe si waɓuto on salminaama on anndi jooni si tawi ɗo juuleede haray ko imamu o woni taƴitataake imamu on haray ko sutura on ko yeeso to woni ɗon kadi ɓanginana en ɗo moƴƴa ɗon sino juuleede haray imamu on koye waɗa sutura yeeso haray noon mo taƴito yaala imamu o yeeso ton haray o taƴitaali haray noon imamu on kad naayi waɗa sutura joni noon haray kanko gangunal yaani maadi wondi yeeso makko ndi ko ndi woni sutura naayi o acci goɗɗo taƴita ton joni noon seydna Umar ɓeeɗo ɓe maaki radiallahu anhu ɓe maaki ko juulooɓe ɓen ɓuri haanude e ɗe piliyeje wonɗe kadi juulirde minal mutahaddithina ndi jottoɓe yewta ɓe ha ñande goo kamɓe seydna Umar ɓe tawi goɗɗo hino juula ka hakkude piliyeje juulirde ɓe pooɗimo kamɓe seydna Umar radiallahu anhu ɓe addimo ka piliyewal ɓe ɓandimo piliyewal ngal ɓe inni juuluɗo o ha sahabaɓe sifi si tawi salminanoma ka juulide laaɗo sahabaɓe ɓe attodirano e piliyeje ɗen ɓe ara ɓe ƴetta piliyeje ɗen ɓe waɗa sutura ɓe juula hara en faamiɗo ko kala ko ɓanti ko tawata heedete hakkude ma e qibla wota goɗɗo taƴite hakkude ma e qibla wota goɗɗo heede hakkude ma e qibla on ko ɗum wata wonde sutura waɗa noon en aroye yeeso ga ko honno sutura on karma ko ɓiggol no eɓɓi joni noon si imam on no waɗi sutura si saffeji ɗi no ɗon hatta rewe hakkude saffeji ɗi hay so tawi no juulede nam joni en faami sutura on mana mum o joni ma hen almasafa bayna almusalli wa sutura sagara espace wonowo hakkude juulowo on e sutura on joni oɗon tokoran so waɗi sutura ko embere jeru duwa wonde hakkude mo e sutura on ittama e salbol saade oɗo inni laatinoke hakkude nelaɗo allah on sallllahu alih wa sallam e jiɗ e maadi ndi ka nelaɗo waɗayno sutura ɗon ba marre chat embere dammol ka feƴƴata yani so waɗi sutura ko yo ɓatto sutura on ha tawa hara so on sujji si neɗɗo on juulowo so sujji hara ko embere ka dammol rewata hara rewa e hakkude hoore makko nden e sutura on koye accu nden yolde ɗon hakkude mum na yo ar kadel juulirde o yaha ka saffeji ley o juula o haɓɓito goɗɗo naatitaka dambude dow ga hara kala arde dow ga o sakkotomo o sappomo o ñaɗanamo nanu koye woni hakkude makko e sutura on ko telen ma marre chat sen eɓɓi ɗum ko embere cuɓal ma cuɓe ɗiɗi wiyen embere cuɓe ɗiɗi ko ɗum fayda min komi calcule ko mi eɓɓiɗum tawi ko telen cuɓe ɗiɗi e woni e hadis bilal o inni annanabiyano anna sifanige hadis mo imamu boukhari filli wonelaɗo allah on sallallah alih w sallam ɓe naatuno ka suudu ka ɓe ñande fatuhu makka ɓe juuli hakkude maɓɓe e maadi ɗi ko ɓuri fanɗude kon ko ɓuri ɗurde kon ko woni sogone tati no sello ka wona sogone tati eyi o wi hakkude nde laaɗo e maadi ndi tawi ko sogone tati tabbiti sifa oɗo hadisi abdoullah ibne oumar abdoullah ibne oumar kadi sifori ni wonde laaɗo juuliri ni ñande goo o ɓeesiri kanko abdoullah ibne oumar o daari o eɓɓi o tawi hakkude nde laaɗo e sutura on ko tenen sogone tati wone ɗiɗo hadiseji ɗiɗi eɓɓugol masafa o sagara o hakkude juulowo on e sutura on illa annana nulahid anna alhadis al awal jaala almasafa qadrum ma marra chat so wona tu hiɗe wattanayili hadise ala noon o waɗi hakkude juulowo on e ɗuma on e sutura on ko embere ko dammo feƴƴirta ɗimmum ɗum ɗimmo on o waɗi embere sogone tati wakati jama baynahuma al ulama karamo koɓe moɓidiri hakkude ɗiɗo ɗiɗi fa qala dawudi aqalluhu ma marre chat wa aktharu salasata azra dawudi oɗo karamo ko yon molanaɗo o maki rahimahullah ay ɓe hawti hadiseji ɗen ɓe wi o inde ko ɓuuri fandude e muɗum kon ko embere ka dammol rewrata hakkude juulowo on e sutura on o wi ko ɓuuri ɗoɗude kon ko embere sogone ɗen tati ko waɗa noon wa qala gayruhu ko waɗa noon goɗɗo ko kadi wi'iri mamarru chat goɗɗo goo indi o mamarru chat o fi haalil qiyam wal qu'ud goɗɗo goo arini he habbo min kadi mi hawtinanene mi faami ɗo nde
o wi ko si tawi hiɗa dari yo wonu hakkunde ma e ka sutura ma on e nder ko dammol feƴƴirta ma siɗa jooɗi siɗa dari ma siɗa jooɗi ko noon wonirta o wi si tawi hiɗa sujji haray ko yo wonu hakkunde maɗa e ka e sutura on embere sogode tati oɗo moɓidillo kono ko ɓuuri nanade kon ko ɓuuri jeccude kon koko jumhuro mu e wi kon haray akalle on ko ɓuuri fanɗude kon ko sogonal ma marra sat ka dammo rewrata ko ɓuuri ɗurude kon ko sogode tati ɗon faami ko tokoral en faamiɗo ga aren ɗo embere ɓantagol sutura joni noon sutura on siko dari ɓantagol sutura on ko embere jeelu towata siko towendi ɗako onno ko sagara on waɗɗe ɗa on ko sagara on joni are distance on joni are ko wallinte kon noon kadi towendi mum voilà ko wallinte kon towendi mum ittama e Talha bun Ubaydillah o wi min laatnogo meɗen juula hara mummunte hino rewa hakkude yeeso amen min jantani ɗum nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalinaɗo maki mithlu muakhirati rahali yakunu bayna yaday ahadikum thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi hadise on komo filmi ko ma Muslim e Abu Dawud e Tirmidhi ibn Majah oɗo Talha bun Ubaydillah o wi waɗi o tawi nelaɗo woni nelaɗo minen de meɗen juula hara mummunteji no rewra hakkude yeeso amen feƴƴa jon noon ko honɗum makuɗa e ɗum nelaɗo maki he enele ko haali kon ko sifa leggal hirke leggal waɗetegal ngal ka ngelomban hirke maggal on yani ko yani wallintegal ka hoore ngelomban hara si on ti joni ka hoore ngelomba ka hoore puccu wawa ɓaragol e ngal ɗum hara ngal towtiti seeɗa embere sogone ɗiɗi ma sogone tati telle sogone tati ko noon ngal towtiti hara so joni mi wawata o ɓaragol e hoore maggal ɓe wi ko embere ɗum fotata ɓe maki si tawi goɗɗo waɗi ɗum ɗo yeeso muɗum o imo juulude lorratamo fes on feƴƴuɗo yeeso makko ɗe wawi eɓɓugol ɗo wi en tele julloy wona jullere towde seeɗa julloy jullete koy ka nder galleji wona julloy bangno woodi maɗum wona julle ka julleteɗon ɗen ɗon si on ti waɗi ɗen ɗon waway eɓɓodirde e ngal ɗon leggal kono waɗi imam Shawkani ɓe maki fi isharum bi annahu la yanqus min salati man ittakhadha sitrahu li mururi man marra bayna yadayhi shay'un wa husulu nuqsan idha lam yattakhidh dhalik imam Shawkani ɓe maki Naylul Awtar kamu jalladu tataɓo ka sengo ɗerol nayaɓo ɓe maki oɗo no holla wonde si on ti waɗi sutura on si goɗɗo rewi yeeso ton ɗuytantama baraji ɗi bonnotaɗi few hatta baraji makko ɗin timma few holla kadi haray si tawi on ti waɗali sutura si goɗɗo taƴiti baraji makko ɗin ɗuytoto par ce que se daari hadise ko inni la yadurruhu man marra bayna yaday lorratamo rewɗo yeeso makko so waɗi mislu mu akhirati rahal sifa leggal hirke ngal so waɗi lorratamo en andi ida lam yej'al yadurruhu si tawi o waɗali lorraymo haray ko ɗum waɗi wiɗen inde wi'a ɗo ko famina e ko famiɗen e haddise ko hadise woni hollude kon si on ti waɗale sutura ɗum no ara ɗuytugol baraji makko ko waɗi ka heɓaneɗa baraji 60 si 50 fof ɗuytike aray lorrima ɗen andi baraji ko hitti kono na ɗo buyi andata no hitti buyi kadi anda no hitti baraji no ɓuuri mbuuɗi few ko waɗi joni hiɗa mapora ɗo fi mbuuɗi tokora heɓa ɗo ko ñawle heɓa ɗo fesa faabo e julɓe ɗimmo e maɓe jonna ɗo joni formation waɗo ko radio men ɗo innama meɗen hato jiɗe ɗum heɓa goɗɗo aro nondoma ɗo téléphone namane orange moni namede ɗum daya yaw ka banque ɗo addane kono yamal qiyama est ce que a fesay goɗɗo e baraji o walle gasata gasata to ay ɗo gasata to kadi gasata kono waɗi sinna nde ñande ko yawma yafirrul mar'u min akhihi o hikki ɗen honɗum o hikki
ɓurɓe ɓattagol neɗɗo on ɓen wallahi o wi bi ummihi wa abi wa sahibatihi nowoni wa bani yumma makko o baabe makko o ɓeygu makko o ɓiɗɗo makko o ɓeeɗo fof dogo yamal ƴama siɓe fo feewi fottugol ayi ko ɗum andirɗen nden ñande fiyake on no tiiɗi nden ñande mo wedditike ha o yaadal ɗon e baraji haray ko perduɗo yo allah danɗo pellete ɗum tokara on jarama o weltanama fota haray yo allah subahanahu wa taala moƴƴina en haray yo allah on yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude e joddi haray tigui tigui on suɓanike on ɗo mawdou labaɗo haray yo allah on yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude e joddi continane e mawdou on sa nam haray nam e continue mawdou on haray o mawdou ka suɓiɗen ɗo nam ko e nde ɗo deftere nam wi'etede tamamul minna fi fiqhi lkitabi wa sahihi sunna kam jalla du arano haray ko ɗon woni haray ko ɗon woni ko suɓiɗen oɗo mawdou e nde ɗo deftere jonnon haray aren e tanbihi ɓe adi ɗo ɓeydi ma warada fi min wonde khattin amama almusalli hadisu daifu wa lafduhu ida salla ahadukum falyajil tilqa wajhi shay'an walla ɓe jid falyansib aswahu wa in lam yakun maahu falyahuttu khattan wala yadurruhu bal marra bayna yaday on andi hadise no ari wonde yonti siifu ciifon yeeso makko kono o sella fes konngol makko on wi'i si goɗɗo e moɗon no juulude yo waɗu yeeso makko goɗɗum si tawi o heɓali goɗɗum yo cikku tuggordu makko ndu o fempanu yeeso makko si tawi tuggordu ala yo ciifu yeeso makko ciifol hadise o ko daif abou dawda no yaltinimo ibnu madia no fillimo imam ahmadu sutura ala hajibihil ayman awil aysar wala yasmudu ilayhi fa innama warra fi dhalika ñaamoji ɗi yani ka guite hadise gonari inninaɗo waɗi ɗum heno jeeya kadi e ko jeeya ɗum e sar'ina ɗum foti ko ka burure wonɗa juulude foti ko ka ma tawa hara hiɗa tañƴiɗi goɗɗo taƴƴita yeeso ma ayiya ɓe juula ka juuliɗa sutura ala fes ɓe juula no ɓe juuliri haray ɗum ɗon ko faljire haray nano yoɓe waruno jonnon mahi alhikma miɗiti hadi sutura ko honɗum hikma o ko nafoore honde sariya o wi'iri yo sutura o waɗe on andi ko sariya on sar'ini kon fof haray sutura hino nder ton haray nafoore no nder ton nafoore hino nder ton kala ko yuritoɗo a tawa hikma hino nder ton abi saïd el khudri oɗo filli ko wi'i qala rasulullah ila allah maki sallah sallam ida salla ahadukum falyusalli ila sutra wal yadu mina wala yaqta'u shaytan alayhi salatu rawahu abu dawuda wa ibnu majah wa thabata nahawu fi sahihayn abi saïd el khudri o maaki nelaɗo maaki si goɗɗo e meɗon no julde yo waɗu yeeso makko sutura yo ɓatto kadi sutura o fi honɗum wota taƴu julde makko nden seytane ara filta yeeso makko taƴa julde nde taƴa par ce que eɗen andi wano sonnajo hellifaɗo si taƴiti julde nde bonay wano bariru si taƴiti julde nde bonay wano babba si taƴiti julde nde bonay jonnon seytane ari wawi waylade ɓen ara taƴita julde nde jonnon ɓe maaki yo goɗɗo mi waɗa sutura dey sina ɗum simo juulude o waɗa sutura seytane ara bonna julde makko nde lancande few e famiro ga ɗum woni hikma o woni wal mouradu bi cheytane almaru bayna yadel musalli o wi ko faanda seytane ko rewowo yeeso juulowo ko ɗum si hadise go ari inni si goɗɗo faalamama taƴitude ya sakko mo si o faalamama taƴitugol ya sakko mo si tawi woni o forsi wo haɓo mo fa innahu cheytan haray on ko cheytan e riwaya go fa innamahu qarin hino wonde makko cheytaneru jonnon are bakkatu taƴitowo yeeso juulowo
abi juhaymi filani ken hadis wono ko sahih bukhari sahih muslim e sunan tirmidhi sunan tirmidhi sunan abi dauda kada ala maki hara allah ino taqito yeso juulowo ko fawimo o darotono capanɗe nayi ko ɗum ɓuri moƴƴande mo ndinde o taƴitata yeeso juulowo abou nadiri oɗo wi'i o inni min mi anda nelaɗo ko arbaina yamma maki ka ko arbaina shahran ka ko sanatal mi anda ko honɗum karmo koɓɓen ko ittintini wo koko haramil makke ko haramil madani ɓe inni haram makka on makkatal mukarrama woton no ittintina ina wawi taƴitugol to yeeso juulo ɓaysike wonde haraɗa wangade woɓen juulude woɓɓe hay toon wi ittintinaka fes ko ya eto hara a taƴitali yeeso juulowo fiw faami ɗe haray ko ɗum ɓe wi o inni wa qawluhu matha alayhi wiwgol magol nelaɗo ko honɗum fawimo haray ko holli ko ɗum ko bakka to faanda ay minal ithmi ay ma ay minal ithmi fi dhalika tahrimul murur bayna yadil musalli wal wa'idi ala dhalik o ene heno e hadise o harmingol taƴitugol yeeso juulowo hino e hadise on kadi ko hollata si goɗɗo taƴiti yeeso juulowo o heɓa e bakkatu mahi assolatu halfa naim juulugol ɓaawo ɗaaniɗo est ce que ɗaaniɗo hino waɗe wirngallo ittamanena aicha radiallahu anha ɓe maaki nelaɗo allah maaki laatinoki nelaɗo allah sallallah alih w sallam hiɓe juulayno jemma haramiɗo waali yeeso maɓɓe hakkude maɓɓe e qibla on wano fure waalorta si ɓe faalama sujjugol si ɓe faalama waɗugol ɓe naafa ɗon haramiɗo waali ɗon ɓe naafa ton hara lan suddi kadi ka ley suddare si woni ɓe naafi ɗon ha hewti ka witiri on juulete ɓe findinanmi mi waɗa witiri en faamiɗo kamɓe nenaga sa tigi ɓe sifi ɓeni haɗi cuuɗi ɗi daññande hiɗi faaɗi hiɗi faaɗi hiɗi niɓɓiti wonde ɓe maaka nelaɗo fokkita sujjugol tun ta alan focci kaɓe sujjata ɗon ɓe kapitan mi ñobbo hande so yii sonnaɓe hino ɓitto ina du suudu hino ɗumanni no faaɗi hino wuli ko sonsoli ko ɗum e ɗum subhanallah ɓe janngal sira so ɓe jannguno sira ɓe andayno kala ka allah okki goɗɗo suudu yo yondinor ɗum o wona e ndun ɗon o jebbilora ndun ko wata naɓude aduna ko muñal e yondinako muñal kono hande sonnaɓe gono woodi sir climatiseur ala ɓe natata si ventilateur ala ɓe natata kala ko labinirte suundu sago maɓɓe ko maɓe waaloyi ɗum kori o faale si on tigui jokki ɗum hay ko wi si ala gasata si ɗum kadi heɓike ko faale goo kadi wona yahanede ɗum goo kadi ka aduna ɗo faale e angal faale no jilli few ka aljanna ko faale tu ka jahannama ko angal faale tu kono ka hoore leydi ɗo jillay ayi tokora so on inni ɗo joni hande hiɗon faala ɗo 500 millions ko ha heɓunɗi wiyon ɗara simi heɓino 1 milliard mi watti ɗo harayno affaire jandi régulano ɓe mi sodayno oto mi darna mi waɗa ɗuma mi waɗa ɗum e ɗum mi soda parado walla ɓugal kono yeni ko ha heɓon on 500 millions on heɓi 1 milliard on innayi simi heɓino ɗo 2 milliard ma 1 milliard 500 ko non noon haray e faamiɗo hino sella oɗo hande so tindini dagagol juulugol ɓaawo ɗaaniɗo e jooɗiɗo wonde ɗum ɗon taƴata julde makko nde few li annahu laysa mururan sabu ɗum na feƴƴugol hiɗo wawi joɗago e julde ɗo joni mbiɗa tokkoɗa jooɗe waɗano miɗo wirgal ha mi juula wono ɗo wirgal ɗo mi juula kono woɓɓe ko kadi woodi ɓe komiɗi ha si a fuɗɗike julde hara heɓe wawi he a yalantola mayde he a yalantola mayde min mbima yaali tawnani a juulaylam ɓe janggaɓe andali probléme ji ɗin fopp tokora ko angal janngugol ngol angal janngugol fama gollitira ko ella angal janngugol ngol ko ella janngugol go kadi jooɗo hara gollitirta ko ella fof ko ella janngugol fota eɓe janngaɓen kadi ko ella andi ɗum noon ko ella ɗo joni haray tokora on weltanama on jarnama fota haray yiɗen ka tamata fm inchallahu en jonna e joni numéro ji ɗin haray jama on wawa e noddude haray ko ɓeydan ton en ɗon ɗon tokara joni on ɗo e julde ɗo no hani wadde sutura
wonɗo e taƴitude on duwaka taƴitude on tigi joni noon si juulowo on non waɗali sutra ene harahimo juulude o saffa ɗo enen saffaji ɗiɗi ma tati no yeeso makko si on tigi rewi ka saffa ɗimmo haray o taƴitimo kaka saffa hikkiɗomo ɗon haray ko ɗo woni o taƴitimo haray ɓeyde en laɓɓinande ɗon feƴƴa yeeso inchallah haray ɗon e yewtino haray embere ko taƴitete ko embere ko wonta hakkunde juulowo on kon e mawn sutura on e wooli akal on ko embere ko dammol feƴƴata akthara on ko sogone tati joni an taƴitowo on ko ya ndaaru si tawi woni ka taƴitata ɗon a acci sogone tati embere moɗon na wawi taƴitude firane en ko woni sogonal togora woɓɓe wata famude ɗum moƴƴo sogonal ko ila ka soɓɓudu jungo ɗo ha ka hoore kolli merci ko ɗo woni sogonal sa eɓɓi ɗum ɗon tati ma eɓɓi embere ko dammol feƴƴata wiyen ɗon cuɓe andi cuɓal ko ila ka hondu mawdu ha ka hondu sapporu sa fontiɗi a wallini ka leydi sa eɓɓi embere ɗum ɗon tawi a accanamo embere on espace ɗon hiɗa wawi taƴitugol ara fus waɗali haray a taƴitali julde nden e kadi waɗen tan mbi kadi juulowo on o taw wara o juula ka laawol si o juuli ka laawol kamɓe ko ɓeguini si o juuli ka laawol goɗɗo ari taƴitimo ɗon so taƴitimo ɗon haray kanko julɗo kadi o heɓa bakkatu ko woni saabu o heeɓi bakkatu si tawi ala ka rewesina ɗum few o ɓitti ko falama yaade few ala ka rewesi wona ɗum laawol ngol ko ɗon tu woni ka rewe taƴitowo on taƴiti o ala bakkatu haray juulowo on kadi ala bakkatu inchallah si tawi noon hiɗo wodi ka rewe o acci ka reweteɗo on taƴiti ɗon haray heeɓi bakkatu kanko taƴituɗo on haray joni udditane e ligne o nam haray on weltanama on jarnama fota haray en nani ko tokora makani en ɗo kon haray ko mawdu wonɗo mo himmo jiddan haray musidɓe julɓe tedduɓe haray hiɗen ka radio tamata fm immorde koloma haray ɗo wawi noddude ɗiɗo numéro ji 662 16 39 99 et 628 49 75 83 ko toli moɗon haray ɓeɗo journaliste ɓe meɗen hiɓe kipani en ka ɓawo machine ji ɗo fiwata masibo waɗu e golle ɗen haray hiɗe weltaniɓe hiɗe weltani honno hooreɓe maɓɓe ɓen ha hewta honno jooma radio on yo allah o yoɓoy en fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi o ittana en andeji o addana en naforeji haray ɗon gueli oɗo mawdu men hannde ko fi oɗo sutura ɗum koko goɗɗo waɗeta yeeso mum comme fiwata yimɓe ɓen taƴitumo haray mo juulude haray hiɗo weltana hiɗo jarna haray tokora mawdu on labama fota haray ko ɗum woni lion joni udditama jama on ɗo wawi noddude ɗiɗo numéro ji 662 16 33 99 et 628 49 75 83 haray hiɗo weltana moƴƴa tokora yo allah o yoɓ on ko ɓuuri e moƴƴude joddi yoɓayin en fof ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray wattane yilla e finde ɗo julde ettoɗe moƴƴinende no nde moƴƴirta noon wata en jaɓɓu kañum kadi assalamu aleykum wa rahmatullah na ko homɓe wonɓe hon to nam ko tooli moɗon nam meɗen jenti on nam nam ɗum ɗo fof lekkikin ko senagol law nam tokora haray hewtagol imam on nam fuɗore ngal ɗon haray ko ka ruku o hewtete nam andi karmakoɓe ɓe wi ko wiyete darde ko piiji tati ko daragol ngol e ruku on e sujjude ɓe maki sa hewti ko ɓuri ɗurde kon ara hewtike julde nde sa hewtike ruku on a tawama ka ruku e sujjude o hara hewtike julde nde haray karmakoɓe jumhur on ko ɗon yaari
haray ko imam Shawkani woɓɓe go yaari haray a heɓaali sa hettike ka ruku'u ɓaɓe ni man adraka raka'atan ɓe inni wo kamɓe raka'atan kanko imam Shawkani yo maki raka'atan daragol ngol janngano to awa ruku on e sujudu on jon noon a wopi daragol ngol aɗa hewtaki on ko selli kon wallahu alam sa hewtike ɗon hara hewtike dande nde haray ka tawɗa ɗon ko kadi o ko yaha tokko ɗon joɗagol ƴoɓo habbo ala ɗum ala e julde fe wuyi aray joɗagol ƴoɗo ƴoɓo hadise on inni mo ari kala ka o tawi men ɗon yo tokko ɗon so tawi himen sujji yo sujju kono wota o kontu ɗum ɗon haray o tawaka e darde nden ɗon so tawi no sujja iwama ka hore ruku kono tawama julde jamande o tawama julde jamande nayi wara o ƴeɓo o habbo kala kadi ko tawi ko yo tokko ɗon ko wona so joɓike o habbike ha ɓe salmini hara o tawaka e julde jamande o tawaka julde jamande kadi kala ko tawi ɓe waɗa koyo waɗu ɗum so tawi ɓe tayyade koyeɓe tayyo so tawi hiɓe ka ruku'u koyo janngu ɗum ɗon so tawi hiɓe sujji koyo janngu sujjeteɗon ko na yo uggino ɗon tun o deƴƴa ko ɗum waɗi koyo wawu amparantine jokkuɗo o to ka o hewtingal o ko ɗon o nanggata koyo nannguɗo haray ko ɗum ɗon woni ko jabutuɗe ngal ɗo haray jama on koyo watta yilaɓe faama haray nama assalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam wa rahmatullah ko homɓe wonɓe on to nam ko to limoɗon nam on jarama yawne nam on jarama landal mo ngal faami ke jenteɓe jaabongol inchallah nam ko nam haray en nani landan ko Cheikh Mamadou Bello ɓe landi ko nam haray si tawi on tigi yeggiti waɗugol nden ɗon simore ponnota julde nde haray nden ɗon ko jeyande e dewtugol simore nden ka ɓaawo fatiha haray ɗum ɗon ko sunna sunna on si on to accirima harna teware yewitagol ko yejjitugol bonnata ko si tawi no ɓe yejjituno fatiha ɓe bugotono nden darde ɗum few ɓe adda wonde remplace a mayre ɓay hadise inɗo la salata liman la yaqra bi ummil kitab ma bi fatihatil kitab hadise on inni alana julde on mo janggali fatiha si tawi tun hara ko fatiha ɗum ɓe accuno nde gonayno kono ɓayna fatiha haray ɗum bonnata nden ɗo darde inchallah joni nelaɗo kadi ɓe juuli julde nde fopp ɓe waɗi fatiha hay fus ɓe ɓeydali so on ti juuli ɗo kadi julde wande fopp fatiha hay fus ɓeydali ka ñentigol nelaɗo aray ɗo sella nam assalamu aleykum wa rahmatullah nam ko tolimoɗon ka Tamata FM nam ko sagsiri to Matam nam awa ko tolimoɗon cheikh weltanama nam inchallah yo Allah weltano en amin yallah waɗa en joƴƴat janna amin awa yawne leero mutike komi salalandade gol ɗon nam ko fi mo ari tawi imamu on nam haray ɓeɗo ɓe seedno kono ɓe sentike haray no gasa e yontere hannde joni sina hara ɓe senti heña haray tokoran ko andintinten tun jama yo watta ila yawgol e ngol juulugol law ebba weltidagol nde julde ɗum ko probléme o argol deuxiéme tour ma troisiéme tour ɗum no hulɓinigo e min miɗo yii nokkugo ko tawi ko feetuɗo woni e julnodeɓe ka deuxiéme tour on andi si tawi ka premier tour feetuɗo julnata assalamu aleykum wa rahmatullah aleykum assalam nam alhamdulillah ko homɓe wonɓe on to awa make heña leer men o mutike inchallah awa aray landando ɗon ceedu julde honno nam aray ko ari kon ka sunna no ko juulirde witri ko sappo e witri yawne landoɓe ɗon fon num ko ari kon e sunna on tigi tigi awa ɓe faami haray nam to koro nam haray en nani yewtere Cheikh Idrissa nde nam haray ko ari kon ka sunna juulgol sappo witiri ko sabbi hisma rabbika al ala e darde arnere nden deuxiéme re nden ko qul ya ayyuhal kafirun troisiéme re nden ko qul fu allahu e naasi e falak haray noon nelaɗo mo hewno waɗgol qul fu allahu ko wonde ɓe wattayno naasi e falak haray ko ɗum ɗon ɓe juulirani noon wonde e ngola honno fiili wonde ɓe waɗayno ɗo ahyanan ɓe janggayno fiili kam ka remplaçant on no sabbi hisma kono ɗuuɗa ɓe ɓurno juulirde ko ɗiɗa
tati haray ko ɗum ɗon ko mi faami konko tabiti ka on jarama tokora mo jangi kadi goɗɗum ngo kadi haray ɗum kadi ala e bonnude safe witere on goy haray tigi tigi on ko weltanagol jama on jarnaɓe haray ko ɗo wonɗen e waynodirde haray min ko Mouhammad Julde Diallo jibinande bañal laɓe andiraɗon bañan technologie service e lawol kisal haray noon ɗo en waynito hiɗen tori jama on fof woni ko onon wonɓe ga wonɓe nokkugo yo du'ano oustaz Abdourahmane hiɓe foyi haray hiɗen toraniɓe du'a oustaz Abdourahmane karamokoɓe meɗen molanaɓe moole ɗimmoɓe oustaz Mouhammad Soley ɓen fino jama on famira haray hiɗen toraniɓe du'a hiɓe foyi yo Allah on sellinɓe sellina nawnuɓe julɓe ɓen fof numéro on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 nam to koro numéro angon ko 622 nam 98 97 21 nam et 664 23 93 34 haray ko ɗiɗo noddirtomi hendo ɗum mi inchallah haray waɗane en duwa on jarama tokora haray ko ɗo wonɗen e waynodirde haray en weltanike journaliste ɓe men ɓen en weltanike jama on ɓe fof maɓɓe ka lawol kisal haray hiɗe wiya اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما آتيت ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين